Pozdrav dragi moji, pred nama su praznici i želim vam da u miru i radosti provedete predstojeće praznike sa svojim najmilijima. Ovom prilikom želim vam pokazati recept za jednu finu pogaču koju možete isprobati za vrijeme praznika ili napraviti za bilo koju drugu svečanu priliku. Kornet pogaču čine zapravo male fine kiflice koje su spojene u jedno tijesto. Na sredini se nalazi nekoliko ružica. Sve skupa izgleda vrlo zanimljivo i uopšte nije teško za napraviti. Ako se odlučite da napravite ovu pogaču, računajte da će vam trebati oko 2,5 sata vremena. Za tijesto je potrebno 700 g brašna i 10 g kvasca, jedna kašika šećera što je zapravo 25 g. Ovo ćemo malo promiješati i zatim ćemo dodati sol u tijesto. Soli nam je potrebno isto 25 g, odnosno jedna kašika. Zatim ćemo da dodamo 3 kašike ulja. Dodat ćemo 2 cijela jajeta. I dodat ćemo 2 decilitra jogurta i 2 decilitra mlijeka. Mlijeko i jogurt bi trebali da vam budu na sobnoj temperaturi. Sada ćemo sve ovo dobro da izmiješamo. Prvo ćemo miješati kašikom, a zatim ćemo tijesto umjesiti rukom. Tijesto će vam biti mrvicu ljepljivo, ali kada se odmori i kada ga budete dalje razvijali, dodat ćete još brašno tako da će biti savršeno. Tijesto možete poklopiti prozirnom folijom ili kuhinskom krpom i ostaviti oko 15 do 20 minuta da malo naduđe. Nakon tog vremena tijesto je spremno za dalje korištenje. Lagano ćemo da premjesimo tijesto. Sada ćemo pobrašnjaviti našu radnu površinu i ovo tijesto ćemo da isječemo na 8 dijelova. Dijelovi bi trebali da su otprilike jednaki. Sada ćemo svaki ovaj dio da uvaljamo u jednu malu kuglicu. Ja sam kuglice ostavila da se odmori neko vrijeme, ali vi možete da preskočite ovaj korak ako se žurite. Jednostavno na ovaj način tijesto će lakše da se razvije. Sada ćemo da razvučemo ovu malu kuglicu pa na nekih možda 10 do 15 cm širine. Tijesto ćemo da ostavimo sa strane i da razvučemo još jednu kuglicu. Kada smo razvukli kuglice, uzet ćemo 125 g margarina. Možda će vam trebati i više ili manje, ali to je od prilike. Sada sa malo margarina namažemo svaku kuglicu. Veoma je bitno da ste margarin izvadili nekoliko sati prije pravljenja ove pogače, tako da bude mekan da se može lako mazati. Kada namažete koru, to jest tijesto, preklopit ćete ju sa drugom korom i ponovo ćete da namažete margarin. Ovo ćemo ponavljati sve dok imamo tijesta. Zadnju koru ne trebate mazati sa margarinom, već ju ostavite takvu kakva jeste. Ovu sad gomilicu prekrijte sa prozirnom folijom i ostavite 10 do 15 minuta da se malo odmori. Primijetit ćete kako je tijesto malo naraslo. Sada ćemo ovo da pobrašnjavimo i onda ćemo ponovo da razvučemo. Krug bi trebao da bude negdje oko 50 cm u prečniku.
Sada ćemo da isječemo rub tijesta. Od ovog ruba napravit ćemo male ružice. Možete tijesto isjeći na 3 dijela, a možete i na više. Rub ćemo da ostavimo sa strane, on će nam trebati na kraju. A sada ćemo ovo tijesto da isječemo na 8 trouglića. Kada smo isjekli tijesto, sada ćemo trouglić da zarolamo kao kiflicu. Zatim ćemo svaku kiflicu da presiječemo na pola. Pogledajte kako lijepo izgleda presjek ovih kiflice. Postupak ćemo ponoviti sve dok imamo tijesta. Sada ćemo uzeti pleh i poredat ćemo kiflice unutra. Ako nemate pleh koji se ne lijepi, obložite ga pek papirom ili ga namažite margarinom ili uljem. Pleh je veličine oko 32 cm. Kiflice redate tako da ovaj širi dio dođe sa vanjske strane tepsije, to jest pleha. Sada ćemo od ruba ovog tijesta da napravimo male ružice. Ja sam dobila 5 manjih ružica, a vi možete po želji. Ružice ćemo da smjestimo u sredinu naše pogače. Kad smo to sve uradili, tijesto ćemo da ostavimo da se odmori oko sat vremena da malo nadođe. U međuvremenu zagrijte rernu i umutite 1 jaje. Sa ovim jajetom ćemo da premažemo čitavu pogaču, da nam bude lijepa i sjajna. Kada ste premazali pogaču, pospite ju sjemenkama po izboru. Ja sam koristila susam i lan, a vi možete bilo koje sjemenke. Našu pogaču ćemo da pečemo u rerni na 200 stepeni oko 40 minuta dok fino ne porumeni. A ako vaša rerna malo jače peče, možete da prekrijete pek papirom na pola pečenja da se ne bi previše zarumenila. Ja ipak volim kada je pogača malo hroskavija, ali vi najbolje poznajete vaš ukus i kako peče vaša rerna. Kada se pogača ohladi, ne preostaje nam ništa drugo nego da ju degustiramo. Ako isprobate ovaj recept, pišite mi u komentari da li vam se svidio i ostavite mi jedan like kao znak podrške. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao!